Wat hakarta kebala Sabrosnem dangla Cristiano Ronaldo bantap hatrik persya kerayo EV. Ipriang singom bahabat ai kubla yepi barok kito ki baju tenan. Ban singam bat banpet ki kubor sport hakane ke channel. Ke jinggerpat kito ki paralok ki mampat deban subscribe. Lada pisingom tenan ki video ki bapermit hakane ke channel. Singom bahabat nyon utu subscribe button. Cristiano Ronaldo ubalang orang yelek kai ubakan sai jong keribuat sukal. Ban menta udon haka klub Al Nassr. Menta udang lak ban pen isye ke partai wat hakarta ke basa prosam ba udang lak ban yelek kai bah bat kum jorok ba udang lak ban ikon persya ya kino kiran yelek kai ki ba ikon persya bat namar haka jing yelek kai paralok lane ke jing yelek kai friendly match hapadang ke klub jeng Al Nassr persya karayo EV haka ne ke jing yelek kai Cristiano Ronaldo udang lak ban tep hatrik persya ya ke EV haba pai shkane ke jinga lakai ke Al Nassr kaliau ban penki ya kejar dang hakim menit ke bakan san lengba usi makan badai hakim menit ke basa pusau shwaban kut ke jinga lakai jong ke kelas tep Cristiano Ronaldo ula tep ya ke gol ka baar na ke benta ke Al Nassr badai hakim jinga lakai jong ke kela ka baar kata hakim menit ke bahan ripolai Cristiano Ronaldo ula ya ban penki jar biang sejesen na ke benta ke Al Nassr kabalong ke gol ka baar jong hakane ke jinga lakai san menit haden kene ke gol kata hake menit ke bahan ripopra ke Al Nassr kaleo ke penalti hakane ke jing yelekai bat ia kene ke penalti la shoot ia ka ada Cristiano Ronaldo uklem penle no ia kene ke gebuk siar ke ba ulayo ula penrung hi ke bol syapo jong ke gol ke bala penlong ye ba unyo bantep hat-trick sendon hakane ke jing yelekai persya ia ke Rayo EV lengba kene ke hat-trick jong Cristiano Ronaldo la badong ba ke Al Nassr kalala ban pelim sup ya ke Rayo EV hakane ke jinga lakai friendly match shongki hadu dasau lanor gol kuble shiboni pi baro kito ke baju singo tenan ban skam ban pej ya ki kubor sport hakane ke channel ngin skendo pat bat pi hakawe ke video kuble shibon